Намрыг шинийн гарамгуурны бэлэгдэдрийн бэлэг сектор энэ төрөлсөн ирсэн эрхэм болоргол энэ төрөлсөн ирсэн амын зөвтэй бүлгийн зөвтэй түмэн удан гэж хэлмэнэ. Өнөөдрийн бэлэг цагийн бэлэгтэй сайхан өдрөөр Батгуугийн төвшин заяа даваагийн сусрын хормагич өөрөөсөө сумсомж байгаа үлжих бэлтэй сайхан үе явдаг болов. Ингээд бовхор өрөөдөөр бэлтгэсэн энэ сайхан өдрөнд хоригдж байгаа хоёр хосоо орья. Дэлгэрэлтэй газрын дэлхийн Монголын хэсгийг дайрдаг өнөөдрийн бэлтгэл сайхан цагт Hayırlı arşi. Ançetler aktamana Oğuz'ta ve aktamana kaydır. Olacağımızdan kanatlı başçılı bir çakıyorsunuz. Bakmağın dövsüzlüğe davagin sasarın mayman koyman geç. Öndür ödücüğe sayakın üstlerinde. Kolay kılıkları. Edmundur ve Osman İçine varmış elinde üstad. Hayır tanıdan sen bunu düşündüğünde hayır neleri cegecek sizleriniz olup da ortunu mu diyor? Zayıf hayır aşağı hayır neleri sen o sumbayı kıvıştırdığı sen bugün de sizsin sen bu yaptığın hayır öyle şey ha öyle yute sen bir şeyde yute en ardırgını eksin basına ilginç. Sen yakın dedi kendin atmaktan oldu ki
있다. 이게 생이었을 때 그랬을 때 이거 생아이보다 한잔 안 못다는 거. 몽고다르들 우리 제주 몽고다르들 돈도 쳐야 흔들이 말했지 우리 흔히친 옷을 다 피하면서 몽고다르들 동질들 이게 흔들기 친 힘을 택시지 어찌 우리 지나다 이 시분들에게 다듯이 몽고도 쓰고 있고 자가가 있는데 우리가 보면 생각이 자가들이 제일 거두고 생각이 아무데도 자가 나인도 거룩 숨좀 주는 거 같다가 나인 방식으로 숨좀 수요가 못하지 몽고는 이때 자간석은 한경 발신한 몽고도 쓰고 몽고도 그럼 몽고도 해야 돼 이게 우리 믿지마 허락이 못되래 자간 발리기 못해 시도니 메딕시에 해야 돼 자간 발리기 뒤는 생각이 열어줘야 돼 부수훈이 생각은 그저 몽고 쳐야 돼 하나님 베리시스 못가서는 사람도 내가 세웠는데 이 후퇴가 지금 뭔가 좀 베리시데 이칭 아웃다스 사람 베리 분이 나들이 소쇼 그냥 베리 지금 뭔가 좀 베리 아이들 나들이 만들 아무렇게 사람이 아들들이 역시만 텍사스 먼저 자기들이 자기들 사고는 사이로 그러니까 베린사 아무튼 사람 말다를 못 들어주세요 베리게 한국 스토리야 에이트사긴 구칠극의 준비했으기에 에이드백인 사고자들의 신사고 산다고 미 아르스미드 해머리 바트람부치 아이트미드 해머리 예수도 우리 사람들 이해하고 아까부터 말다가지 사람도 우리 가져서 이 사람 우리 그랬다 나이 때 자식들은 이벤트를 했잖아 세상에 무슨 우리 우리 타임 작품다 오늘 그 사과의 하나를 지면서 자, 뒤를 받자 아수박도에 인사를 남은 집때 시티를 그때 오늘 오늘 월요일에 함께한 그런 운동이요 악동 운동을 그들이잖아 자기가 볼 때는 벌써 먹는 게 시대 다 운동을 그러노 월요일에 힘이 아무 집때 시티를 그때 자고 호기가 왔었다고 그러는데 자 일승과 저쪽에 시티 어디 박사를 마시고도와 하고 내가 된다 벌써 어디 계시 번호를 못하고 근데 살살 먹는 것이 사람 있는데 아이들아 끝나요 이건 되게 화면 흔들쓴다 무슨 말을 걸어놨듯이
얼른데 이치죠 어그때 나와 있었던 맹스도 내다오니 다음부터는 뭐 진짜 홍합이 이상 바르게 성들슨 하이르면 하이르면 홍합이 이상 바르게 성을 내는 동서고 하이르면 들어오고 나빠도 어떤 아름다운 동서가 될것은 하이르면 내가 흥분이 요구하는 익성을 어둠스신 것다니 매니지는 될것은 임 작품들이나 매우기 나중에 일주일에 들어오면 내리하고 민게 없대 나와 너무 세상을 진 아니 안도 해지 되는 사고였지야 이 대도 공부해 봐요. 자 여기 자또 고개다 진짜다 소줘요. 안타도 고개다 애들 자다 내게 두개 시대인데 오늘 고기 여기 진짜 이렇게 한번 이렇게 시대였어요. 아 사이즈도 봐요. 들어도 시대 복들이 작아서 저를 다음으로 시대인데 아직 한번 봐요. 다음으로 시대 아저씨, 아저씨 한번 봐. 저런 사실들이 낚시들도 좋아해. 바이올리, 바이올리 자, 바이올리 사실이 나오는 거야. 자, 이놈 자, 시간들하고 놀자. 뭐로 사실이 보통 거야. 남아요. 여러분 배우지. 그 탁세가 또가 여러 명을 위, 그 탁세가 또가 여러분도 어리고요. 만치 때문에 만나게 막은 스코어 타네 헛득 오지 때문에 만나게 오정 스코어 타네 헛득은 어찌든 게임이잖아. 더러더러가 혹시나 제지 밀리고 있으면 눈치 더 썩고 잡다 제긴 소득을 두고 눈치 보고남 나치도 보다가게 내치 보다가게 내치도 보고남 나치 토들 후인 새 후인 새는 비비기니 더 성적들은 어찌든 게임이잖아. 아마게 자위가 베이터슨 에이게 제지가 베이터슨 에이크를 하이고도 너들 에이크를 누구로다 에이징은 선택시고 있는 동물들 살아있대 앵그리 공부 살고 있는 자가 나선다 아이도 쓰고 집 비빈데 멋지지 아무래도 비비에 고치등 하이다 에이미 소인지 말지 그냥 먹고 들듯이 이거 한条件한 한이한 가려는 도치 에스케스에 자스들이 나오고 흥도 소치 이 한팅 거동체 바나나 도는 원대들 치료 그리고 승부지 우리가 쓴다 그리기도 그렇게 비비에 군디든 하이죠 오로가처럼 보는 게 놀게 하시면 이죠 오로기 인간처럼 치는 게 무슨 분이 되든 한주가처럼 보는 게 하이하시면 이죠 하드미 인간처럼 치라고 했더니 군이 호흡이 다르냐 후타슬 볼까 여러도 모르기 후훈타슬 볼까 여러도 모르기요 아마그 자외한 바이러스는 에이메이그 제이지게 바이러스는 에이크를 하이고 것들 어들 에이크를 누구로 온다 모두도 다시 우리가 하시라는 지로이 얼굴도 다시 어디기 하시라는 지로이 알아볼 수 없는 아치테보다 우대는 나서 근데 우리대 너다라는 지로이 운신 분야나 소외 우친 분야 허수부에지 여러요 가지고 왔었던 엄마도 주는 세계듯이 안타는 도움이 더 성받듯이 소유도나 생각을 들어간다 다이 한도치 조한 감독도 좋다는 자르디 같은 시련들 소환토하게 지로요 후타슬 걸타 여러 문제머리비 후큰 타슬 걸타 여러 문제머리비요 벤치테가 따마나 가이다 아그네가 없어 타나 걸다 오근치테가 따마나 가이다 오정서도 타나 걸다 나와있다 악도 한마디도 한마디도 번뜩 있는 다 오천 소치라서 나의 지금 모든 허들고 더 사실 도관도 나의 생각 되기로 하게 나왔어 이렇게 믿으시기 바랍니다. Sen ben o kadar çok
Sırada olsun da bugün şarkıdan doları. Budur şarkıdan doları. Bana örneğin ilgili yaspıdık şeyleri söyledik. İnge örneğin hayır hasıgori. Hayır hasıgori bu geçtiğin biri sevgilerine geliyor. Artık şimdi elbisen yazmakçı. Hayır hasıgori. Hayır hayır sakın içige. O da Sokta sakın gazetede, za bayır ülke yunduru. Hayır içinde sen sakın birisi. Hayır asya sakın ayrı bir kapçaksın çıksa. İlk söylediği geçe son oradan sakın işe kapta çıktı. Yasuen, za hugeju. Neyse. Za bir tadık için. 자, 하트메이지 다른 또 되게 받았어. 자, 아이러니. 자, 부르는. 부르는 태아들 기회에서 만나보면 진짜 아무것도 없으신데. 자, 봐야겠다. 하다듯이. 자, 하트메이지 다른 데가 왔나. 자, 어떤 얘기인데? 우리 아이가 다 이렇게 있잖아. 몽골 텔레비전 올라갔다 또 쇼주에 있잖아. 폰을 주니 이 마소도 이 매질이 있고. 미니 아이고 한 단치be. Улаанбаатар хоолоос тоглолт үзэж байгаа гэж хэлээ. Ямар ажтай тоглолт байдаг юм. За тоглолт үзэж гэж бодъё. Тэгээ яаж яг хоорондоо шин сайн өгөхгүй алгадашгүй яах вэ? Тоглолт таарч явж манай араас тааж яваа тийм юм шиг. Би хамтдаа дагаад юм ийм үзүүр дагаад явдаг юм. Айсгүй юу? Үгүй юу сайн. Нүдэн дулаах болохоор найраг баг тийм ээ. Өөр юмд дагсан бол айштай нэг юм дагаад явах гэж. Тэгээд ер нь уучрахсан байх гэсэн. Тэгээд араас нь нэлээд гүйсэндээ тэгээд гүйсэн юм чинь тэгээд ямар чинь үзэл тэгээд одоо ингээд жаргаж. За яг би нэг хийж байгаа юм бэ гэвэл хүн амьдралынхаа эхлэлийг санаж байвал амьдралд алж байгаатай байдаг юм гээ. Миний хоёр гоо олон жил амьдралд бүрээ хаа нэг одоо гэргийтэйгээ танилцаа суугаад 48 жил болж байна. Тэгээд зэрэг дандаа эхлэлийн ярьж алж байгаа сайхан байдаг шүү. Үе хоёул за нэг пассаа яриа гэдэг гэж байна. За ингээд хоёр остаа ямар ажтай пасс байдаг. Нэг хоёртой таадын энэ зүйлийг асуух гэж гарч иргээгүй. Хамгийн гол ёслол бий. Монголын ардын цагаан сүний ёслол гэж хэлдэг. Өөрийнхөө нүдэнд ижил өдөлтөг өлгсөн юм ширгсэн гэж боддог гэж миний шүлэг байдаг. Мөчөө дэсүүдийн хөл дорохын цагт мөнгөн байсан сүс сэтгэлдний шингэлэг гэж мөрөн сурал тамгалан хүн болохын цагт сэтгэлдэн багтаа үсв санчигтэн дэрдэг гэж миний шүлэг байдаг. Би өөрийнхөө шүлгийг ишилж байгаа юм биш. Ерөөсөө би боддог юм. Ерөөсөө хүмүүс тэгэл боддог. Тийм ч очиртай. Хүний өрөөл ижихэн сүг өгж амжидаггүй. Ээжийн шүүдэр сайхан одоо ингэр сээжиндээ мөнгө байдаг. Бид бардаггүй ижихэн сүг. Тийм учраас ижиг мууралтны гэдэг нь миний өгж амжаагүй сүг санчигтэн гэрэлдэж байгааг илэрхийлж. Тийм ч учраас санчигтэн дотроо сэтгэлдэн тэр ангир сайхан сүн дүүрсэн хоёр ижи одоо өнөөдөр 28 өдөр хоёр гүдээс сүн гэрүүлэр өгдөг ёстой. Тэгэхээр энэ ямар бэлгшээлтэй юм бэ гэхээр хоёр ээжийн хөгөнд байгаа ангир цагаан сүгээ хоёр хүнтэй өгч гинэ гэж ингэж бодод бэлгшээдэг юм аа. За ингээд хоёр ээжийг хоёр домбоны хажууд өрөө. Миний хоёр гүндээ зогсож байна. За ингээд хоёр тасны ишүү. Хөгжим. Мөчөндөн зөвлөрний хөл дорхын цагт момонд байсан сүв сэтгэлдэн шингэдэг жимэн мөрөн цуурж тамгалан хүн болохын цагт сэтгэлдэн багтаагүйсүү санчхинтэн гэрэлтдэг ижим гэж ярьдаг. Энергийн буян болсон ижээ буянтан энэ сайхан бэлгэлтэр хоёр ээжи ангир цагаан сүгэн хоёр хүнтэй барьдаг гэж бэлгшээ. За ингээд миний хоёр ээжи цээжинд байгаа ангир сайхан сүгэ бит хоёрт барьдаг гэж боддог юм аа. За ингээд сүрж өгдөг шүү. За хоёр сүгээ. За ингээд алгач шиг үтэрэ. Хоёр ээжийн цагаан сүвсэн наашаа сүрж өгөөрэй. Хоёр ээжийн цагаан сүвсэн хоёр ээжийн ангир цагаан сүгээр холбогдсон хоёроос ажралтай сайн байя гэж өлмөлдөн сүү дэвсэе гэж ингэж ярьдаг. Ижи буянтан дэлгэр батгаа
ижийн сайхан зүйлээр баталгааж өгдөг. Энэ сүм цэцлийн өрөөлөөр хамгийн сайхан агшин байдаг. Яг энэ алтан сайхан агшныг залгуулаад эмчгийн Монголын алдартай сайхан дуучин Монгол улсын соёлын тэргүүнэлтэн отхон жаргал гараад ирээд мөн ч сайхан да. Алгадчих бүгдээрээ. За, отхон жаргал гайта дуучин яг үлээж гараа. Хоёр сард мөн үг хэлэх байна. За би бол ээжийнхээ 3 дахь хүн байгаа. Айлын баг хүү гар охин дүүтэй. Ээжийн намайг өдөө зэрэгтгүүлэх гэж ямар их хөдөлмөрлж ямар их амьдралын хатууг хэцүү дуусныг би өөрөө мэддэг учраас ээжтэй хайртай байх юм аа. Миний ээж өөрийн даамж ингээс үчийн бүрөө хүртэл бидний төлөө нойроо гуйсан байж ажиллаж бидний өдөө зэрэг турсан юм ачтай хүн. Тийм учраас би ээжигээ зүйлээс ихэд ээжийг минь дэрэгдмэл байж байгаа шүү гэж хэлээ да. Ээж минь урт наслаараа. За баярлалаа. Тэр зүйлээс ихэд дэрэгдмэл байгаль жаргалтай чи миний шүлэг штэ. Аюу томдорноо ингэж тамсан. Зүүн уулын залгуун баруунаа тассан чамаагүй. Зүйлээс ихэд ээж минь дэрэгдмэл байх ёстой гэж урт наслаараа гэж хүчин яриж байна. Энэс сайхан ирээд алгачих бүгдээрээ. Окей. Сайхан дуучин гэртээ Монгол улсын соёлын тэргүүнэлтэн номцсон батхан жаргал. Эдгээр нэг тохоо хоёр. Энергийн үний нэгэн ижин аав хоёр байдаг. Ямар мэдсэйтэй бэ? Сайхан дундаар ижинтэйгээ хоёр ижингүүдээ цэцгийн баг тавьж байна. манай зочид бол их дараахан зочид байх шиг байна. Тэгээд мэдээж сэтгэл дотроо өндөр их сайхан зүйлийг өсгөжтэй ээжүүдээ зараасан баха. Ингээд дараагийн хаандуг өнөөдрийнхөө амьдралын хамгийн сайхан над жавтай өвчийг хайртай татныхоо бүх хүмүүстэйгээ хамтдаа тэмдэглэж байгаа хоёр хастаа зориулъя. Тэгээд таягаа бас энэ хүү дундаар гарч ирж хүмүүхэн сайхан харин бүжиг хамтдаа бүжгэн өгөхийг хүсэж байна. Ирсэн хорсон цогцолсон зочдоосаас хоёр хасаагаа дэмжиж бас харин бүжиг хамтдаа бүжгэн өгөх болж байгаа шүү. Ингээд Монгол
Эндүжархын балыг амталж дүүрэн цангих мэт явхадна даруу байгич дэргэд минь тушсан хань минь чамда би хайтаа хүсэл мөрөслийн тэнгэр арадаж хөргөн зүрхэндээ залбирахад минь ингэрч ингэрт минь үлдсэн ингэрч чамда би хайтаа Хатаг суугаар өргөж байгаа байна да.
ирсэн хүмүүстэй энэ чимээгээ хоёр хүүхдээ амьдралд нь аз жаргал юу нэг утгаар өнөр өдөрт сайн уу хайрыг болж яваарай гэж хүсээд хоёр хүүхдээ алдаа явах эцгийн дийзээр бэлтгэж байна. За баярлалаа. Тэр сайн бид бацаан маш болтугай. За хүний аваад гинэ. За хоёроо өнөөдрийн сайхандар багмаа хийж байгаа бас баярлаж босоод монголчуудын эртний боломжтойгоос 80 давхар болсон зүйлүүд байгаа 80 танцаг болсон чи өнгөлийг цагаат хийгээд ийм монголын байх гэж байна. Тэгээд уртаас тулаан жаргаарай, үүтэлж үнийг хайчлаарай, өргөтөлж үнийг хайчлаарай. Аравтар сумд очтой бод үдээр гарсан үдтэй болоо үсгийн буйнаар насуугаа үнсгийн буйнаар өсөөгөө. За гэрийн мэдэж байна. За өргөөрөө. За тэрийг бацаах гэж байна. За аваач. За тэрийг бацаах гэж байна. За одоо ингэ дөрөвдөг их шиг бүгдээрээ яхан найрыг хондгоо өргөе. 저라 Акшигч хүндэж үзгэстэй. За хаанаас гарч ирэх вэ? За тэгээ гараад ирдэ. Хаанаас ч болдоо. Би заавал тэр юм ихгүй. Хоёроос мань гараад ирлээ. Ерөөдөө их акшиг ирлээ. За. Хаанаас? Бүгд талаас бэрийн талаас. За тэндээс гарч ирэх гэж байна. За гараад ирлээ. Илгээр инкамын уутнаас сансан юм чинь сэтгэлэн бүтэж явахыг үнэтэй яриад өргөн барин дэвшүүлээ. Гурвацаа явах гэж боддог болов гэж ер нь. За өчигдөр дараагийн бодохоор дээрээ баярны. За дараагийн хүмүүс нь гарч ирж өрөөдөө бид өргөж болно. Энэ бол хамгийн сайн хүмүүс байдаг. Энэ олон хүмүүсийн өрөөдөг цогцолж, энэ олон хүмүүсийн өрөөдөг бид хураач, энэ олон хүмүүсийн бэлэг тэмдэгтэй сайн хүмүүс сонсон гэдэг бол манай хоёрын жоохон явсан хамгийн ашигтай сайн хүмүүс үе байдаг учраас сайн байна гэж бодож байна. За бодоогоо дээрээ. Айрыг сайжаадаг сэрэй. Лайкаваад мышта манай бүрнэний хоёрдугаарыг энэ цагтаа манай ерөөдөө их ашиг спейд. За санацгаа дамнэр өдрөмөд гөргий. Амар гоё юм бэ. Хажууд ондоо сайн хадуу тэрвэрлж байдаг энэ сайхан баяр гэж. За бүгдээ тэрвэрлээ. Өнөөдөр гадуур орж байгаа эрхэм хосуудынхаа бас амьдралын хажуутай хүмүүсийн хамт уулзж байгаа. Хосуудын хамгийн хайртай одны хүмүүс бол үргэлжлэн ирсэн баг. Яг хажууд ондоо хадуу тэрвэрлж байдаг. За тэрвэрий манайхаа. Ингээс яг одоодоо цогцсон юм чи тийм ээ. За тэрвэрий манайхаа тэрвэрээ даваарай. За тэрсэн үндэ буцаагаад хүнс
Асэлт мэдэгдээ. За үсэ. Тэр замаас айгүй гоё үсэж ш. Дахимдуулаад бүр оцоод байгаа юм. За ингээд би их хүмүүстээ бүрээ хагасаа өнөөдөр өөрөө нарийг хөтлөх 2 дугаар хэсгийг хөтлөх даамар амлаа. Одоо яг хадаг байхаас буюу эргэн тойрч маань үеийн сайхнаар ерөөдөө сэтгэлийн сайхнаар бэлгэн гардуулж байгаа юм байна. За ингээд араасаа манай хосууны маань хоёр дотныхон насны гайрын дараагаар гарч ирээд ерөөдөө амьдч хадгаа байрнаа хэмээн өрж байна. Том удахгүй олон байгальтай орон бүтээс хамтыг дуучдыг
Ямар сюрприз байна. Аль шин нэг жолчоо. Хамгийн онцгойг сонгоё. За. Энэ ямар видео гэдэг хамтдаа 10 тоогч тэнийсэн гандан цаацгаая. 10.
Бацова Сенаттын гасныга ичидеги койду дешти. За тэр дэлгэцээр гарах юм шиг манай хоёр маань хэрхэн машинаа сонгож байгаа. Тэр оны манай бүгд сайн бүжгэлцээ. Чичээсэн зэрэг Асааш дээ. Харамс дээр хөлөж чагаад юу шаа юу. Энд чинь шууд старттай үсттэй өө. За хүн ярьч. Таса. Арилера тоо. Юу одоо мэдгүй би л гэж бодоогүй. За гахаа боохоо яваа. Осын дугаар 44 45 15 55 усаар дугаар аль нэг сонгороо. 15. За 15 55 өө нүү гэсэн дугаартаа оллоо. Өөдөө дэше батраш ороо. Ачаа гүсиа. Бүгдээ зүлий гүрья. Хасантай зэрэг бүгдээ бүжиглэе.
бишэлдэж 2018 онд их аврал дэмжиж бүтэц шалгуулт алтан медаль авсан. 2019 онд дэлхийн цомын авралт бүтэц шалгуулт алтан медаль авсан. За, бид спортын газрын даргын 2019 оны 6-р сарын 10-ны өдрийн А205 тушаалаар пауэрлифтингийн төрөлд Монгол Улсын спортын мастер Солонгоо. Тэсэрэг хэмжүүг сэгэнтэг бид спортын газрын дарга Шаржан Бисбэ. Спорт хүн эрүүл мэндийн үйл ажиллагаанд байхаас гадна хүмүүжил гаруй байдлыг бас авчирдаг байна. Баярлалаа. Багштай болон хамт олондоо заалын хамт Монголын доор хөтөлбөр орно баярлалаа. Бид багтаава. Спортын мастер Шимбаря. Цэцгүүд буужин хоолоо Халигнуудны чихэн хат намайг жаргал Хамаагийн алтан шовоодан жирийнэ Чибит хоёрын аруу Сэтгэлэн харин нэхабилээ
아장이시 암사강으로 기다 오너라. 세바이다. 하나님 모든 축하. 조심스레야 싹둑 하나 했다. 아이가 가서 치고 들어왔어. 아이고 진짜. Thank